First of all, the EPAC TV news welcome. Matam amada arangba thawan misak amagung ngalamba hanagi Chief Minister MD Alimuddin na lamdam asida tawramba masak naiba thabak thauramsing adu ngasigi amadi tungi mirolna kaufam thokte. Hiram asigi matangda XM Alimuddin ga loina ramba Manipur lengaki Horticulture Department da Account Officer oina thabak tawramba hobjikna pension set khraba Alhas Nizamuddin ga Lilong Sambru khongda leiba mahak masagi yumda News Networking body ama oiriba EPAC TV News ka akhanana unarubada phongdorakhiba wafam khara taminase. Aise Lilong horibi Sambru khongda leiba Aji Nizamuddin mayam nan Azimuddin an khangnapa masi aikogi XM Alimuddin ga yam bathoe aduna maga dum loinarapani sok isingam chama panum phuni thoidagi loinarpaduna magi election gi kari gi thabuk panmuk chi yaw ai de government service tawbani an bada chum mathang service to promotion phanga agamani pro finance service ke darda account officer oin horticulture department tha retire to 204 tha 204 ki march amatake aikoi ge ahan si aikoi na sam sagai gi ahal larsi XM Alimuddin che aikoi sagai gi oina pomina busoi ba duga yam nakna ba oibadagi adum loinarapani so umpuni thoida e hona num loinarapaduna so umputare ki bota ase akoi Congress party da karaka Manipur development minister oi koirangi matam adi mamang da 1980 ga 48 ta Maharaj gi matam da so mase mantri orami koi Maharaj ke independent koi oina Manipur se le ngai matam dudan magi career si angang ori ngai ti huna hairabda masi sana khona ba yam pamba aduga thabuk thara tawda lit ek tawba suman tawbudagi British ki matamda nongma koi ge hujiki Lilong Chajingong ya high school le ba saida achauba film narame masida sanabane ma koisi group chatlaga sanabadagi British ki gari thodana lakpa kangbu chingchena uraga ma se sanabadi yeng matungda loira akana ma se pick up tora pukhiba ado pukhibdagi ma se pukhisi kari gino sa ma si magi activities do adu da ma si mangonda khara penba ma yawba British officer singduna adu gi puraga ayeng ja laktre hai aikoina somomda ahan si la ko chen nan thine ado ma cha adu purakanda nongalaka thilae yumda thila matungda ai somain to buni makoina si tawe dum ma si thika chu tawe orakpagi sida thika magi ojeke aikoige napit paligi lambi sida ahan bada ma to hon se adu tan airam me dum haina mana wari libada ada thika lauraga adegi British ka khangra aga summa thang thabuk tawrap aduge politics ta changa amatung jani forja atom country oire politics ang ben fo kya de chang ki politics 1948 si 47 adoi dagi oramani adu 48 sida lepasi mokoi tare nipan lepe lepasi da oja khadir sina ga maga koi oja khadir maina sida leramba oja khadir se hoi ulak pangbi sima na aduge koi ga ahan sina adu Lilong Chajing asomum dagi kala haina adu bahoti oja khadir sina hele yang khai hele adu werap chu Muslim ki kota da mamangai di constitution ki satna biraga ino khangke matam du da ma se bot ma bo MLA na khallaga ma mantri orap mani de tha tang leram matung da sarkar do dom am kai kre matung da gi di India government da India gi da tin gram Manipur tin gram matung da ni mana mathang amuka chum bot le ba ise 1952 ta se
57 aduga 62 67 adum hain ma che leba aga 72 dagi leba aga 80 da ni na mai thirisna 67 da mantri oram mi tha taru kumba khapta oram mi development minister oram nei ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯅ 72 tani 67 ge development minister oringai sida agriculture ka pai lambenda hectare lising amaga chama ga yankhai pari cham yankhai gi kare ama lampian gi medical gi maning du da chauna pa ama khariam le ramme lokol ama machi khodak ta dum chemani matam du gi harinda ai ama khong chekpa director ama le ramme agriculture si horticulture ga kunna agriculture de horticulture ko na thol pane aduge da nampuda da tawraga farm chem na hu de phaw lady lamaya madi kar loksan bi khidana building ngak ta ngai kra aduge farm de semi 70 67 ge sta adegi mathang tum ranti sida mana mai pak tam zum la ga 72 ge sta MPP da Karaga chief minister open chief minister oiraba matung sita ay oibaga state on su phange 72 gisda sedo January dagi phangabnina election sida di anova ain mayam ma sem da ba yarakta ba aduga akhoi hada chatnaribdu ama phawa chatnaba yadadana atopa anova ain sing anova kare mayam sem ga chakat pagi tabuk to magi matam do endo adudani commission dingkhat ibo mayam sing law commission their service commission degi even university phawa Jawaharlal Nehru ge branch oina pura agang si MUN thamisi degi medical college si matam du degi hongna college ama thamnana ba mana kotna magi group to da yumnam jai masi yam nakna maga tinne yumnam jai thi education pai matam du da education pai bisina education ne haraga kanyo si pai halle medical college si ko ni chalaga ni Indira Gandhi ta college gi matang da medical college gi sida ko sumaina college ama degi chalaga patam du Dibrugarh da Guwahati da phaw layeng de ko ge Manipur che Dibrugarh chalaga yang da yang ba chalam ni la ne samba dong cha lai cha sido ai mo ko chin num dang wai chat pan ga adu mai num dang wai am chalaga ada nonga laga ayu makhung na prime minister di Indira di yumda chalaga get da ai chief minister ni hairaga ga am sina age mantri ni hairaga dum he chang ja ni ma dum du ni mana Indira Gandhi sina lai sing chai da na exercise to gi mo da man leiramba sida theng aru ne maming de ma sak te khang bani na nang de kam han to na ai de kan de khang din na ai kanam da hai doctor ne ta sanga me pa gar pi dram ne kari gi na khoi athu bom le da nam che ai ge education minister ne te adu nang na sai re wa iskum sing the lai de the yu che chi de khoi manipur drop am bha bu manipur ge praja lakh tara che tam de lakh tara ke tang te he na le ja chi am phau drop am thak pa phang de te ji ma osing bra ne ai na Indira Gandhi na lai de chai bi sing do hai adu mai na wari do kop thana liram me ade kari ge no noin la pa de koi da laina lain ba gi thaguk che Dibrugarh ta se adu kari kum ba amata subida lain ba gi leitre adun medical college ma pibina ba hai gen la ma se leo kap to ai medical college am du ti kari ta Meghalaya ta pi thok re na hai ade nga thang ma se leo kap to ra ga khallaga du jing na koi ka ko le to koi ti sigi pau se nuai ba pu ra ga chat ki ba adu ni uji wa ro hayang wa ro adu di evening da tla ko hai ra ka ma ko ni si evening da ma chat la kam da ma ge kano ge medical minister to adu sin ra ga seban to medical college to Manipur to pi hai na Indira Gandhi na phone da hai gar matung da medical minister to maming ge ka
อันนี้มาต้มจุกี้อันนี้จะให้ไปได้บอกให้นี่เสร็จตัวสักร้อยนะท่าไรบอกให้นะอันนี้เสร็จมาต้มได้มันตรีดูอุ่นอะไรอุ่นแล้วไม่เสกตรีเสร็จชินะprivate secretary สินะอดูก็ได้ยาแต่ก็น่าหันพิทอกเลยprime minister น่าให้มีอดูรู้สึกมาคุยเจี๋ยวจะพิวหันตัวรักก็ต้องหันน้ำดนะ medical college ปุระปุ๊บวารีลิบิรมเนี่ยคุยจ้ะไม่ปอสิไม่ปอสิอดูหมายเนี่ยยายมาคุยนี่ยามนุ่งไงเนี่ยละอากาไอ้เรื่องที่มาคุยเนี่ยสัตย์ริงไงใช่ให้ยัง evening จะจัดกันเนี่ยดูแต่ว่าขนาดงานขัดนะปุ่งงามกี่ตัวได้cái nó to lắm này mà, cô lấy xe hàng chục âm mầm này, hostel lắm mà đã, làm bên đó lấy ba, medical gì hostel lắm mà đã, người ta Manipur cái gì medical college đấy, hàng chục âm mà cả, ở đâu mà anh tôi anh là qua mâu ngâm để rất bận, ở đâu mà tâm đi plan cái phải trả sẽ, anh coi nào, plan gì, anh coi anh thấy nó sao rồi mà tầm đại số mà cái personal staff vậy nè, transfer tàu là cái lệ đấy, ở đó là plan gì, mà mang gì, 72 cái mà mang 71 cái, rồi sau đó cái 72 cái March 31 72 cái 31 March bao là contract hợp tác, crore contract, only 30 crore. Ada nama Manipur pun nama kita lain ramai. Ada mana si baca sini di jarawai, ada ribahis tok tay, nama ada raga. Ada paisa si man matang kita phang betul tu paisa si season dah tok raga 45 crore, 45 crore keras tahu. Orang terapcar ni Kongres mana degi law tu nak jam tahu. Ada paisa tahu ngam kita. Kalau terang mah yang sejen ni, macam jadi tu dia dalam budget si saung dalam hak pakai kau ini Manipur ki, orang nak kan kata bahawa tahu betul ya betul tahu. Dan macam si lengang sarkar ahai nak kau. Turen tuan pun nak cicing dari lengang hulau uraka. Akta thong nak, ini pankai dan kau tu nak tahu macam cicing kudung cadam mayam tu, tu lewat secing dia kalau orang lengang cina. Anak semaga, turin torwan tu pak tuah lekan dah, tu mana semam ni. Kong di matang ni tempat ni. Ada kongdom Manipur dah, jadi public service commission lingkat lah, law commission lingkat lah, medical college lingkat lah, mai macam jadi yang mesti dah. Yang kian matang ni mana? Yang kian matang ni segi mana dah. Juga, aku ini Kongdom War Memorial se, ada siapa orang so mana hai, masih dah bar ke kaya jauh presiden tu pura ka, aku ini layu berapa lupa sih dah, aku ini macam makong orang ni, aku ini pura lanjeng pura sing sila pengabar berarti dia lagi terus mayam sing sudah habis. Kui tu nama tu mah pura agak Kongdom gi dah sari pak, kebetul gi sari pak. Apa mesti tu pura agak makoi yang lain, ada juga makoi cuma kau orang. Asyik main tahu tanah mana Manipur ke jauh orang si macam tiada macam cerita yang nak orang ni. Doktor projek 70 dah ke hobi ni. Aduh, 70 tu gimai macam cerita semua. Daniel dekat aku pun tahu deh, kau cuci yang dah jadi. Aduh, menung tu kau cang agak, yang ni. Nama macam macam agak, dem antok. Aduh, ya, anu ba projek mayam cing. Aduh, sana pun mayam cing. Si, tu ina lingkap kau ni macam tu dah. Oh ini mami taram apa? Anda siang buat pasal apa orang mau metung dah, makoi na orang mau metung dah macam terapa. Ada 72 ge, sudah 73 ge Mars. Ada apa betul pai dah. Sarkar silai tu. Macam dah mana tunggu tu mayam cinggu di tunggu tu. Tunggu ngam dah ni na. Amuka sarkar tu macam tu di parti si contoh den tu na dah. Sarkar kaya
กลายเป็นสินะ MPP ตรังงาคันตะกาบเดินเนี่ยเสียงกริบสักการนี่ผมพูดอ่ะอันนี้สักการตัวกลายที่นะมุกกะelection น้องน้องตัวเราจะ74กะมุกลักกัน74สิเดชูมานะมุกจิมนิสเตอร์โอ้ยจิมมินิสเตอร์มานุโอ้ยเรามาตุ้งที่ตามาเกหานะมานะไปจารมาตัวเกขนมมายามจึงตัวมาที่มาสำเร็จแล้วก็เป็นตัวนี้ดูมาตั้งตุกุยที่แต่ท่าตั้งตุนตั้งไปแล้วก็มาสิอามุกะสังกัดตัวมาไกลที่นั่นมาทั้งสังกัดที่จะขี่เลยจังมาใช้ยาที่มาทำเดี๋ยวมาจะสปีกเกอร์ว่าไหมมาจะอามุกะสปีกเกอร์ว่าแล้วก็มันจะตัวเชื่อมไปสิยาวเกะอันตัวเรามาต้องครับಅದು ಮಾಡ್ತವ್ರಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಳನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಕ್ಕಿತನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪೈ ಹೋಗಿ ಮಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಗ ಅꯩꯈꯣꯏ ಪೈಸಾ ಮತಾಂಗ ಚꯠಪಕ್ಕೆ ಮಸಿದ ಯಾಮ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಪೈಸಾಸಿ ಅꯩꯈꯣꯏ ಯಾಮ್ನ ಪಿಕ್ನ ಮಣಿಪುರದ ಕರೋಡ್ ಕುಂಠಾನಿ ಹೂಗಾಯಿಸಿದಿ यामना करिन्ने बा मी डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन के मान अथोपा स्टेट सब डिवीजन के मान सीजन अब तो कोन वो पैसा नते करो कुंठा निपु अदु माइन तो बुदुदा प्लानिंग कमीशन दा मागी सेक्रेटरी यंग खलर लंबा बीएस लंबा आईएस अनो ब्लॉक बच्चे जिरी दा अहनबदा मखोई पोस्टिंग थी एसडीओ इन तौबने जिरी की कांगू चिंगचिना कंप्लेन थी याम तौरे ना जिमयम मता से थमदना अखोई याम नुंगाइतबा फिबम मायोकने हाइदना पोस्टिंग तौरमन पासे चीफ सेक्रेटरी ना ट्रांसफर तौबिना बायने से इखलबदा भाई मा आइगिदा सेक्रेटरी वन थमो एंड सेक्रेटरी वन पोचने लंबा सिना माजी आहान बदम आगे उनब मा थ्रिटन नम सम तौबा जंगा आगा मा आई जॉइन तौजरे तौबद माना एकता फम हाइदन फमदो उतगे हम दिन जेरप जाने असेगे मदद पाराम तंबीबा होलसम अद की गिदन मा से मतुंग दे अखो यावद्रदि मा थोइना कनो तौते इंदिरा गांधी दा प्लान की मतंग सिदा चटपदा नंगना अखोइन पामे पैसा से नंगी इंडिया से सेंगत नमने नम पिंगम द्रदि आई फॉरेन दि लौरुके हाइबा अदु फाव सुमायना हाय आई दिकिरे ई हाइदना लंबा ना हल्लागा लिरम माइन तो याम भारत बहुंगी अचिन बमतम कैथोपुरग ngaktam unabai tanja ma pibise thakasari bo Hello everyone, it is EPAC TV news, a news networking channel dedicated to the cause of human rights.